Ayla ya kini keseng BDP ke Batamai. Ayla hak ni ka election MP ka pemerintah. Jia yang bertanggung jungi ya Dr. Ricky AJ Senkon bawa long utau nong job hak ni ke MP. Ngai nong MP ke Kongres la yo pan job lalai license kenti laitom kenti mo ngai nong MP ka tu te lok yang dibat ba. Nai jia chu keleno ke Kongres. Jia bet ya kini keseng. Jia bet iba Ricky AJ Senkon. Nama license ba bila Ayla bila penjob yang ni ukutong jang ke parti Kongres. Ke parti Kongres kena leyu apa ka jela ka jungi. Keladan na kapos sing syar di pos ngam. Henry kam sim na le ai. Mo iseng malang gila itawa ka LP iklam yo haduk mentah. Dawa ya ka iche dulu iklam yo haduk mentah. Ya upudu samru iklam poi ses airu. Hakani ka sarkar ka pemerintah le plei tatlu kajing sapan ben sakti ki boda sakti cakar sakti. Nila poilot ki border keleng-keleng kari kasi jantiang. Nila poil si kitan huroi. Sepo lumponga catai, sepo lingjeria kepada ki border Bangladesh. Nila poil ki border di bawah sati. Border Assam, seumat, seumlaper, sepo Sabuda. Keleng-keleng ki border nila poil. Menkadi tayo rung idangwan sati sepo tinggal ke baha popo kajirang konsumsi ka scan ke baha popo kajirang konsumsi nglawan ngilai ilot ngilai i kijungut jeng pardo personal kijungi syati leleng ini tu yapi kiong de betul ka NPP ke bawan menmit ke Aisyabi ban Aisyabi ya ka sarkar Assam bagin yo ya itu kijaka ke bodon syati hapo mai kali ngadangwan menteri ban keren meeting syati itu ki perdo personal bijungi peni kapung dok ha apa he ba kapung dok ha apa he ba ni tu ipi la ai chapo kajela jong Assam dengan orang ipi ko ki pat ba kersian ba ni ka sen DPP tang mga pudi ni ka manifesto hang ding lai mo ka manifesto jong DPP lai hang ni ban persya ya kata kajingti uranyom ban persya ya kata ka railway ban reinstate ban pendung biang ya kata ka kentian khasi Janja Hills hak perimbel jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 kisang halang nadu mencuah adu mentah ke dawa ka LP ngi klamyo ka SNDP ka jungi ka yang mentah ban pendung biang nasi bakan dawa biang pendung biang kan reinstate biang ya ka kentian khasi Janja Hills hak perimbel jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 ban persyaru ya ke CEA ban persyaru ya ke Uniform Civil Code ngawang ipiko kipat ba manuwalang MP hanti po Koro Hills hatum day katuka agata sangba kapatay na po party NPP manuwa kersyan yak CEA manuwa ay vote yak CEA hapo parlemen hatum day ke NPP hangiru lada pici yak NPP ru kanong kumjo king sa kersyan kino kipel kino kiang kiban sa pas daga BJP nang ni syakmat hapo parlemen kan bojing ma ya kari bat kacat pernah kujungi mentang ini ka BJP ka target 2/3 of the majority banyo bor hapo Lok Sabha man target ya kata ka South Pacific hapo Lok Sabha Raja Sabha ni ya keren kan itu ipi nama Raja Sabha ni kadai baik pasunu menit yang itu diberi lojong mau ni party job nak tu diberi lojong nak party job lojong nah yang keren Raja Sabha ini keren ni kadai ka Lok Sabha entah nama ada ka BJP ka yok bor kalong pa pamahan ang takadi pagkajat rin kujungi depal ba smutu ba husiar ba nang ni syakmat bila i hagi social media hagi video hagi YouTube kumno kani ka post sa ka BJP ka le saba mo ngai i ko gi video asa ka sekarang ni hak ni kisiyo meladat kijing penpat jing penpra ki meni ki isap kai itu kata kijing saban ki pat kestan kujungi kijing syok kijing syadat kijing leben kasmo buta ya kumupun sama tong tadi bekecat keril atau penkerjaan ya gini di parti ki betrelang ke BJP ngai kira capo shelong sate ki meeting ki prepare ki yong tap ya ka NPP dalam ada tap dengan NPP tap Yomodi
katakan kabla penisai baka NPP kadai ka BJP mangai iru hakajing tho kawai nakini kiriuhan naki deputy CM jong jalan Meghalaya kiang ba uprasan bamba jungi hana ukwa ya ka 371 artikel nama ukwa ban penduk ya ka dis council hatu ba bila sa penduk ya ka hok majong pi banjir ye kiam disi kijong pi hang ni apa constituency nama kadai hang ni upnai ba arte jung ni usnam election MDC kaladai ma pide bila dai ban yo ya ka hok ma pinjir ya ka MDC ki bat mai kijong pi nrai manu ma penduk ya ka ka district council election hatu kimdai kini KMDA hatu kimdai kini ki deputy chief minister jong jela Meghalaya ke jungi susah berkhia bi kikno penbani presiden ke jungi kiang yaka kikno yaka parti BBP jungi hana ba lada biji ke BBP kin let sansnam sisi parlimen kin shu meet bet man ka sansnam ngawang BBP ka ada ban pensai Presiden jungi uyeng rama apa parlemen ban persya ko benar bagade hari lejong te kumnun kran kata hari lejong kumnun kran hindi hari lejong ni persya tang ya kata kebentar ya depan pensai hendrai ko deputy chief minister wan dalam bakla sujo korbi ka deputy chief minister wan dalam bakla pat ba ban kran kumar ban ha parlemen leng ni tu ya pi umdai tang ka hindi kibaya kran lagi pos bangot kita ke MP kibadan apa parlemen mo ketin Hindi rudong ketin Bangli rudong ketin Telugu rudong Assamese rudong kikran la kedong ketin ru kikran la baka English ru henrai kikre ban dalam bakla kini ki waipat ki parti ngangong yepi ko ki palma nangi sakmat wadum becu ya kini parti ada dia ke cingkersan na kumta kaseng kejungi kaseng BBP kaseng pra kabang ai cingkerbang sa sisian kumta kalawai jong kari baka chat pario kana ke cingkerbang kumta ki khon ki kiti ki jong phi nang ne sakmat dia mi kumta la jong panyalam election ni samarkiman dapat Balater election kia terilang ngaju kia paham dia bilang ngaju mo PI ki coalition lang election buladep arjar pular PI kia lap la jong la dep kia so lang bilang kasane BBP kabam tere ngang syukurpat ya ki tu kilong han mo ki Sharman ki ko Sharman ki pa Sharman mo semua bahasa wanum keren hate speech di presiden jungi ngakerpat ngadu kemensian Wadung keren hate speech ye presiden jungi keren nak kentian kemudian ke akor ke buram syubi kat mabi ki Sharman ki ko Sharman ki ba Sharman dan keren me semuderan di ke akor ke buram rumdon ngasoban penren di itu ki jingkran jung tu ki longhan syua dong bet tangi barden ni rapli la ka jong ka perthai itrai bet nagam ta kari bakajat peryo ngai iya ni ba ngai talang ado kipor ng chua lai ka bakani ka junglo MLA ka jungi lalong CM ilong MDC ngalai ya ka jingkhot ka jungi lada ibar den na ki spokesman ki badet ko MLA ka pi lada ikwa kan long minister lalong pi na do mundo lada ikwa kan bi kari bakajat peryo la pi na do mundo lada ikwa kan kamay spa long he spa long to klur pati lalong pi na do mundo ila song ki kali red light na do mundo pi mo nre yung simulale unta nomor play idon kanong rem kapaskam iya dia kajat peryo iya dia pi ko kipat pa tenga ngai bade hauni ulong lam kemudian dia cingkit kli ju perserva ka ya bisa jong pat pa ju le song plin kemudian kum kiwei mo let servitor let support pareng man perserva ka ya bisa jong pat pa let sathi let ka let sathing ba den kim jule unta isang bai thek tang apo kari khasi janja kani to ibi hakane ka po gamta ngasokmen ngidon lang bajong ba den barki nomor play kandai kacing sakan mau rajing em bajonga pangapoi kelang kari khasi janja ni kendo ki parado ki persnam ni kendo ki jat ki brio ni apoi sikiyo ki repair ni kendo ki nongrap ni kendo ki samlang ni kendo pun ba ya ki perdok ki persnam ki jongi
Tengah semua skem, bat ngasno don jingkerman, hagani kasang lipi. Tengah kerpat lipi, tang gawai, nado komisi kajung surit kajung komu sabla wa iya jela kajung kali bakajat priyo. Kersan, ya ikertong jungi, ya doktor Ricky Eji Sengkon, kenang ba pinum mabi nang isatmat.